untuk mengatasi sakit mata, rabun, plus, minus, dan segala permasalahan yang terkait dengan mata. Amalkan doa ini setiap hari setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Doa yang dibaca adalah Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alaik an tusalliya ala Muhammadin wa ali Muhammad wa an taj'alan nura fi basari wal basirati fi dini wal yaqina fi qalbi wal ikhlasa fi amali was salamata fi nafsi was sa'ata fi rizqi was syukra laka abadan ma abqaitani. Wallahu alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.